Yakioneka witia bwonene ontuburani ende bwethirite bukiringitha kyabaingi na kinyotira ibo kutongethia biashara na kinyenyi ingine ende kwethira ikakwa urito bonto bore ngarama yotoro nende koneka kwethira igitakia kwina moira ni arani yethirite ikairo ne atungiria na kinyasi asakaite ne ka campaign amwana kwina miangarama yotoro na kiuria kira kinene na kithiro ntobune ende bokomba kwethira boikarika kana ngarama yotoro ekomba kwethira ike na makwa amwana intubebata ya mauto kwethira nende bikioneka witia na kwichiringi 20 na manto kethira nende tukera kieruari ana uroweruari ke mubango yuagaru ya siasa na noethire kinyoto ya moni okukurukira 40321 kanenya kibugwitha tuyelemwe atuketha tukithoma moni akura twita na mbere na Nteto chieto na kinyakire mubango yu ende ya mawara twithirite tukubangana ruari Nteto chieto mpanga empara utamantamente ere kadumba kaunti ya Meru muchemanio gikwa kendo chwa Ntaira Tamurume wa miaka 36 gukwa darakari kuria na icho ina emuitho na makarina kuwa kathitanga mwandiki munene wa kiama kia Baz Mugambi Manyarai kumarieto ya nomination ya kiama kiu Antumrume kwenyange kana ka Grade 5 gata ukiri ni madhuganyo mara nara ni ndike thiriti kinyaka kia wakakenke na katona Kyoto kuma mweri yueli Munayoto mdhidi waro Weru areni Maureen Kome na nigeto PHINEAS IMAANA na Nteto chiawero da muikambiriria da icho chiongwa County Commissioner wa Meru Friend Odunga nairua nekete kikaruna nkiama ya mudarape mutune ni URETERI amwe narungamiri ba sub county mwanyende ni county ya Meru kenda guchwa Ntaira yampara irethirite kioneka utemantamente mwanya county ya Meru bakiarepa kugite nkurukianja ngiri 56 na 6 nende nirumiri mpanga yampara na etuare mpoire batere kudare kiuka kwa kenda kwithira baitithara kianto kwepukana na mpangei ni County Commissioner wa Meru Fred Ndunga na kamiti babara bathinga taira mitaratara ya gutethereria kuri no batu bado ikundi kia Red Cross na kinya sub county administrators na roba ikaekarondi obisine yawe na murutu jojo gukari ni kugeria guchwa Ntaira ya kinyamara gia mpara kira kirumirite county ya Meru Ndunga akiuga mwankira thai kuri na njankurukia ngiri 66 irachinyirikite nkuruki households 66,783 households ambazo zinahitaji msaada wa dharura na nandi bakeja na dibotira bachonkunite chanjira chinyirikite ja Meru ni atebure istiri na njangirie 10,734 tigania istiri na njangirie 10,300 tigania west ni njangiri 8 mutuate sub county ni ngiri 3,500 igembe north ni njangiri 3,333 igembe centro ni njangirie 16,205 igembe south ni njangiri 3,666 alignment south njira chinyirikite ni ngiri 2,500 imenti centro ni njangiri 1,629 gicigo mbunge kia north imenti gikionania kiri na njega na 150 nayo sub county ya Bore West ikiona ni nyirikite nkurukiri na njangiri 40 antu betu bariona kwina mpio bakona jeka gutena mpara tukugeria kwira ndene musemano juju kwina mpara egwete area inyingi sana nkurukini baugite kinyama skuru ne jainyirikite bunene gukinyira kinya baba ingi bari twagutiga kithomo kiao schools are facing food shortages and we are experiencing a higher dropout rate in several sub-counties. Baadhi ya hicho chakula tutapeleka kwa mashule
ili tuwe na ile inaitwa school feeding programs. Kinyaro terero andethia nirunyirikite bunene ndunga akiuga kuri na bamwe bakari baumite guntu mwanya mwanya na kureta andethia ciao mwitune jwa Kirimara. Kuna shida ya malisho. Malisho yamekuwa shida, utapata mahali pengi mifugo wengi wanapigania kutafuta malisho mahali pachache. Ile inaitwa Northern Grazing Area ambayo iko huko sehemu za Igembe tayari imekauka yote. Kuna mifugo wengi tayari wameingizwa katika msitu wa Mlima Kenya. Hivyo basi tunasema ya kwamba hiyo athari ni kubwa. Ndoje chamero chionde na touga ndojira namwe twandite mibau ira nandi tukauga igete gatemo gwatuika tukwanda miti yetu entwire yomba kuingia rujiru na antu bara bendega itiba komba kuona rujiru akurima na rwa kurithia ng'ombe na muthiero mbariao ni kiri antu bawendi wega kugeria kugwatanira nabo kenda bakonokia bara barumeiri mono ni mpanga iji. We haven't lost lives as a result of drought, but then there are cases of households that are really going for days without food. So that really tells us that we have to do something. We have to go for these people because these are our people. Kiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Nangena kuna tento mrume wa miaka 36 na kwete ya kiamu kairo tungata chibitare ya Marimanti level 4 nyuma ya kuriana icho emwitho wabwete mweri omwaki nyuma yantu bangi kadomba gukwa kumaniana na icho nara nindi mukana ithirithio kiritairo akari nantu baria bakwitha bakira na icho kwirikana ni nathumu enyingi tethira gutaika kairi ndiruiro rutheri rundo ugienda ndethia gutaika Imwe kurura ikina watona twirije kene tafithi mongori agitariria bura kairi na rari na rwa kairo nene bura anjangirie kari ndiguru na bakwa rari ko tutegete curia ndonera toji na ramithithini ndoria na bagura kana bambira ibabora tatonekana na kumurika mitini kureguru amurika bambira mami ibaba muthako yo kwarietwa nyaka gintu thakende ciogoro iria anjirie kumbwa no nyuma yake kurio kibonchura atemete muthithini rutererwa munda wake karanganga magintu thakenda ataika au taika ndamuria nyaga nyimbi gwaria ambira utigyo kiria gundegwa kimba imbo nkuwa kimba imbo ende ndataika ndona mtu uyu we ntiwitegia nawe gwatikumbumbulira tianthi ndingetani ndathi ndeta muthako uyu wa kiruku ndamwita kimathi aukira amburimbi ndamwira inyaga taikire muno ithiba yukambonere wege gikinyithia thachire cio tu arombo bururu na irio bamwirire cibitari ya Marimanti level 4 kameria ndamuretera gina nwena ari ukira ane mwaragi nojo ariaga nwetagwa miririta kangai athucia gikombe nwathia kameria amuretera anywa akumuretera twathu nguju mami gwake akamuria nyaga na tokwigwa akamwiri maguru nkwigwa makwire nkanju gogo keru kiririo bathire cibitari kuritha mwenda wao ende ira baringirwo na cio ti cia kuthikiria ambira urakuritio oki uju mwaragi na mwira ji gwende twerwa ithini buthi twathi twaria ndagitari tukumuria ambira ithibuseke ondienu angerera njara be ithibuseke ondienu buseke ondi 1 ondi 2 mwirende mwaragi na kamucoke kamwira mwire kabokarie guma utwire na atarithie muthako uyu mucokira mwire na thire mochari twambirie nambu tukwambiria nambu twambire kugwatanirwa kugwara twagwire antu bondi bonthe bakuka na magocimani menganite nati thira twagimukire thaa 10 iro twagire kugwatana fu twathi kwaranire na ndagitari atutuma meji atwiri tuye turete riboti
akaria babakirio gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki tigira na gwiteru rigikiri kunenkanira motungata cibitari-ini Marimanti level 4 Nte Muthomi Njuki nariongire cibitari bwega kimea tutigotungatirwa kinya ndarike Imwe na meriongire ate no thao kana untu buriku kana buriku tutigotungatirwa cibitari Marimanti gwathire cibitari au kinya daktari wa muthaganire amwirire na thina magoro abo akurijaga uki akimutindikaga daktari au ndithiite kwi daktari ambundumia enderea akathiambirie guncukuma mwiri wa mututi girumbite kuigwa mochari-ini ya Marimanti ni kingo gomba kuruthirwo chunkoni nkuruki kiripotera Uru TV kuma Ntere cia Tharaka Piti wa Paul ugwa kabithe ngana kuna ati murungamiri wa antu bamwe kaunti ya Meru Mike Makarina no rene ndio redirite okiriga rogotara arungamira mwathe mbunge ya kaunti ya Meru na tikiti ya kiama kia bus Mike Makarina ugite ageta koti kuthitanga mwandiki munene wa kiama kia umugambi Manyara iguru marĩtwa ya redirite ne ndia gika kwa kira IBC na ikronkathitini ya thirikari ya MC bakorotwa Makarina ugite mugambi Manyara nwewe nyuma ya kugwa kwa kiraitu murungi na tidirite ne ndia kirungamaira kiama kiora kubati bobote onde gasakaza yukite gonto mwanye kumania na marĩtwa ya hamwe na kumama gitandene kige cibitari nontu bwambajwa mwanya kenge Mike Makarina ati na makiru kinyanini noti weto akira makeru najo jamwerukirite Makarina nontu bontu bura kwa mwandiki muno ke makiambazi bwana mugambi Manyara na ringire dasa ritore yawe kireri MCs bakoroto ne bunge kaunti Meru ne kira bawe bari akwenda lakini onkera Meru okinya ndikimba jo muntu nathia Thaa cia antu bararo amirite ki Meru county batu alemavu tutironere aki na muno woni ndirenda obera alemavu nomination ira irabwithirwe tene kiama getu kia mbasi kira twarwirite na woni gavana no anditire kira ito no anditire ki ODM arambira ki mbasi turitanire ngui kundirenda kwira ritibawe barabara amirite kiama te kia muntu umwe na muno orankwira imugambi yawe secretary general ari akimenya kiama te kiawe na sheria irio Mike Makarina atwire muteteri munene thirikari gavana kirito murungi na kiama kia mbasi na kiwe hokoithitwo no nyomo bunene muno ndithari wagatigira gwita kotini kena ntu bamwathanene kaunti Meru bona kioto kiao gavana wetu kati Kenya na kinya gavana ati Kenya na atiite majukumu na inya woni ndwa neki na ndiki amene kiu imbichi bora gavana uite na kugia kwa luka gavana akiwa kwa luka lakini inya gavana are ome wou no ati bati kureka anto bawe bethira bakumiza anto bara batura bare atungati bawe na anto tiro bakoro mwaluka mwakarira abera bakinya kwawe na kutumba kwithira no gavana anto bara batwire kwithira be nominated muntu anominate maita ya tano no waka nominate itaringi na ringi na kwina maciara yangi na gavana kiama kibati gukiria na kiama kia mbasi teka kia chwa kenda ki nominate anto ba mwaki kia chwa kenda ki tonga nkoro ti anto kia chwa kenda ki ukiria mulemavu ro erisabu no kia kwithira kitukiria kinya tututethira tore amo nabo na mbire gavana anto ba kuona bakubwithio mapendeleo no bo batumite twithira inya kura tuchindi no ntu agent tobora ki agent na bari tutikwonwa agent katona ku agent rugire akaba utokira twaboria kiurio te kiuria kigendelea kumbere mbuma cibitari nkethira ndi na mawakili bakwa na tweta court kenda tuonaki mulemavu tela simethire Makarina alemavu baba ingi kenderea kuthumbira Nteto joritonio no gite ojo mugambi iwa arukite kiraito mugambi no arugirie munya mugambi no arugirie Raila mugambi uti mutoro amanoe ethaira ena sababu ekwithira aki ai mutongoria para bonthe oro amabo akikizo guthiria lakini ukithiria kiraito onto no to mwira batu uti tuthiria onto twinaki na woni ntekira muntu ya mwambi kindrogo sana turu ya bana nege mwambi gazi toranto twaetania no mwanka mwisho na ndirikirwa kira antu uti wakira nani uti wankira wo mulemavu oritho unde mulemavu maru tutirimane ntu mwingi akunurite kiri thirikari gavana Kawira Mwangaza na ugite kinyeka riojo ire ikwe ya location ndene Meru county ite kwe ya cia barabara ingire Kawira kurake ire ya cia Meru bonthe
no gethira tuturi turongo itwithe imbeca cietu cia bara bataringire kawira kura ici twe treasury tukamea bo twaciira lakini ugethira mbeca cionthe na kunekero mbeca cia Meru county reka bara bakuanga tukaria kakaritangwi na gwakaritira Meru bonthe nonto a Meru ibo bakore usuru na nekero mbeca cia Meru bonthe bonka kongo ka Meru kure toragia kawira gyoria tetwira wotamuringire kura ndumbia cietu na koya treasury kithe ate kwenda kuria ukiuria na chokia mbia treasury tu bai baringire mithika bamburia kiuria bai baringire kiraito bamburia kiuria ndiroyere mbia cia nto bara bandingire kura nke reporter Nteto TV kumaja kengina ngine kutoka Nairobi mbeta Boniface Mongera ngana kuna ta Kenya nende bakalazimika kutonya mebukone kinyankoroki bonene kenda nende bamba kwidira baitumaira mauta ya betero na kinya diesel nyuma ya maire rungamirite mauta ya April gwitithia nende magoria mauta ya kwambira ntukweru na chiringi 20 obo yeta nyuma ya rais Weru Dr. William Samoei Ruto kutumiria kweberwa kwa kigina kira nende kiabatire gwidira kireo kenda mauta ya tikedira nende agita kibone na ritore chunku subsidy na kwa nende bakedira bakia na njira ingeche kutetheria mauta yithira kinama kiriro walierwa mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto kiri kiathokia we kunyuithwa mumantu kwa njumaine ya kiumia giki na ugire kiri kigina kia thirikari kiria gitethairie uguri na wendio wa maguta gikeberwa. On fuel subsidy alone, the taxpayers have spent a whopping 144 billion. 60 billion in the last 4 months alone. If the subsidy continues to the end of the financial year, it will cost taxpayers 280 billion, equivalent to the entire national government development budget. In addition to being very costly, consumption subsidy interventions are prone to abuse. They distort markets and create uncertainty, including artificial shortages of the very products they seek to subsidize. Gitumikira nande wendia bo maguta bwititie mogurio tukubaukira narua kaunti ya Nairobi maguta ja beterori ja kiumega na rimwe ra 79 na mang'otore 98 ndisuru ekiumega na rimwe ra 62 na mang'otore 76 na jo maguta ja Thaa ja kiumega na rimwe ra 45 na mang'otore 69 ala nayo kaunti ya Mombasa beterori ekumega na rimwe ra 76 na mang'otore 98 ndisuru nayo ekumega na rimwe ra 62 na mang'otore 76 na jo maguta ja Thaa ya kiumega na rimwe ra 45 na mang'otore 69 tukijaja kaunti ya Meru taunini ya Mutindo beterori erumega na rimwe ra 82 na mang'otore 40 ndisuru ekiumaga igana rimwe ra 68 na mang'otore 10 na jo maguta ja Thaa ja kiumega na rimwe ra 51 na mang'otore 100 ala na kutaunini ya Nkubu beterori ekumega na rimwe ra 42 na mang'otore 21 ndisuru ekiumega na rimwe ra 67 na mang'otore 91 na jo maguta ja Thaa ja kiumega na rimwe ra 50 na mang'otore 44 ala na kutaunini ya Mawa beterori ethirite ekiumega na rimwe ra 82 na mang'otore 26 ndisuru ekiumega na rimwe ra 68 na mang'otore 56 na jo maguta ja Thaa ja kiumega na rimwe ra 51 na mang'otore 49 gitumikira nandi bamwe baetithia bangari na bikibiki bakuga mutundire jukuma na noka bakuthiana na ateja bao kirimirire ya ngari ora mulite befita mwana arwa nyale singa itate gwitikiria untu maisha ye yakoruma kwitio rimwe na wera abiria maguta itetie ago koruma kuombetire mwamba
na nande ntayani kato kugwenya miti yetu kuria igaitia ukaja kuona maguta aguitia kila kitu gigwitia na ndiba kiromba ateja bao bageria gukabanira ni untu maguta jagaitia kinyamare ino mwanka bagaitithia tumanire na bidia beto betha tongeta ngarama onto bei betro na ruengo na shilingi 20 na ndekele ngora shilingi 20 gote mpomba kuri ya bei ora ndira ya goro ketha ndira ya shilingi igana ndiyo igana gote kombethro nkionaga kiripotera Nteto cia Weru kwa rietwa ni Mutugi Kare kumba kinde tuyo Mutugi Kare ndio tukitha tukiona kanya kakuno kende nchokerete na Nteto ingi ukethero itakuraya. We're back at Biggie's for Big Brother Niger Season 7. Who will bring the heat? What shakeups will happen within these walls? We'll be discussing everything. Don't miss the new season of The Buzz, Tuesdays and Saturdays from 7 p.m. only on Showmax. With never seen before snippets, interviews and reviews hosted by me, Toke Makinwa. Subscribe now at www.showmax.com. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria, kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kadhumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kadhumba Kenya yonde. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Wakati wa burudani kamili kwa kila mtoto, wakubwa wa wadogo. Sasa ndio wakati wa Showtime. Burudika na vipindi na sinema zote unazozipenda. Burudani zaidi kwa channel nyingi zaidi. Usikose. Now it's time for a breakdown. Jiunge leo kwa kulipa Classic Aerial Bouquet ya shilingi 899 kwa channel 75 ama Dish Smart Bouquet ya shilingi 999 kwa channel 105 kwa mwezi. Burudani kamili kwa bei safi kwenye Star Times. Star Times, enjoy digital life. Tutokarani atinende murito mwachukuru ya secondary ya Kigogo ikirimpene nyuma ya kigwetikiria nende nedrete ya mattress chachukuru na kwenderia atori bachukuru atori babara kinyabo bekiri midatende ibedrete amuna bobaika na kare imbere ya mugambidania wachuka. Muritojo wa chukuru ya sekondari ya Kigogo wadi ya Magumoni athitangitwe na thitango inyacha wamba bo mikondoro na ikoibia kwewe kabia muthemba wa Masai kumakiri arito barabangi akibiendagia ome ya chukuru enu athitangitwe amuna Antobaire bara akuthuganirwa ibo endagiria intobibu taboma sekathambi na Geoffrey Murethi wamba burabo arothikire gatigatiga tariki 13 na tariki 20 mweri wa Mugwanja mwaka uju. Wengine ambao wako mbele ya koti leo kulipa mattress moja shilingi 1,500, blanketi mbili kama shilingi 2,400, na kuna pia kikoi cha Kimasai na shilingi
150. Mali hiyo yote ni ya mzalitoa Alex Munene. Murito ojo na etiganirĩtie na thitango ino cionthe aramwe na Oguma Sena Geoffrey bareganĩte na thitango ciago. Mimi sikujua mali ya kuwa si ukweli. Na masi kadhambi si ukweli. Ende Murito ojo agachokwa kotini Jumatatu ya kiumia kijite kugitirwo igamba aramagamba mababu bange bairi makwirigirwa kuwetwa maeterete kuthikirwa. I want to call for a CSO for him or whatever, probation report, pre-sentence report, but the parent should, I'm releasing them to the parent. Hebu lete kitambulisho, mzazi mmoja, baba. I have said I'm releasing on free bond, but I've put 30,000. Asipotokea tutakufuata wewe. Nkiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka Mbita wa Samuel Gaishma. Tumurume wa mwane kirimpene ni maabitha babarithi nyuma yekio kwerekana na withirite akiwata na kunyangia kiwendo kana kamwe kakare karanendeka kwerekana nigatokiri mathuganio kana kakare ka Growing 5 kethirite nendeka kya kinyakana yogoro nare akari bethirite bakira maabitha babarithi bagite na mpoyo mapomanto yethire kimenyekano ntuimanto ya mweri wele mwakeneyo. Uyu Imwekuru pameraga Imwekuru atari na kiri uyuri kuma nturi ya mugona kiri gicigo mbunge kia Mara. Imwekuru rakabitwe ni iguru na nthiguru akinyite nyuma ya kana gake gakiraci kia bitano karawa nako gatari na kiri uyuri kugia na kana igoro. Mune muturi ambira Kairu akugia kana na timurenge placenta. Niundauga nuntu ona nikamaina nuntu nikana mentally disabled na ntikumenya bwako twaoka twagatethia bo twenkiumba twasuanda gitari agatetheria kagia na kana gako wega pamera ne kurubara bangi bantura we ni amugona baugite kana gaka gakari gekirwe ndai muntu bakumenya mieri kenda mithuru na aturaga aringite rianga nturani wenu ontono wa irirwa ge sub chief wa irirwa ge sub area wa irirwa area post authorities are aware that time when balela to discover kana kakena mimba na kairorira menyea no rene mwana ntoingi akenda okuria na akenda damuni ya kuramba na maunto maingi muno ona kinya kumurera ona kinya cukuru ona yethina turi baba baugite amwe na kuringa riboti ikirigetuo kia borichi kia mitheru muthuganirwo atarwekirwa mpeni mwanka muthenya we munthi ni gatwirire nowe mwene mimba gatwira etagwa mwenda wa kumekame na tukuthi twathitanga kwa polisi a kambia sibo batwirie bageukiria u mwene Nteto ino etarukiria lakini kutebu twitwelwa kumau na twathingatiria no kabatwira bakamugwata gauke na atwire guku na batimugwataga munthi warire wabatwire kurithania nwe borichi kuma gicigo mbunge kia Mara batongoretwe no Speedy John Holemanei barekia muthuganirwa nkono arakarara kumira na mpengo kirigituo kia borichi gia Chogoria. Na baada ya kesi hiyo mshtakiwa aliweza kutoroka na akapotea kwa muda. Tumekuwa tukimtafuta, tumemfuata mpaka hivi leo kitu kama saa 8 hivi tuliweza kupata habari ya kwamba alirudi na alikuwa na kazi fulani alikuwa anafanya katika mjengo kwa kanisa moja ya PCA Church area ya Muguna. Tuliweza kumvizia na tuliweza kumnasa na kufikia kipindi hiki ama sahihi tuko naye katika korokoro yetu ya polisi. Manei augite rugwaruro muthuganirwo yo agakinyithwa akiri rukongoro rwa koti ya Chuka akenda gucokia nthitango. Anatarajiwa kesho mahakamani kujibu mashtaka mbele ya mahakama. Mwadhiriwa kidogo alikuwa ni mtu mwenye umri mdogo na ukimwangalia ni kama kidogo yuko punguani, kwa hivyo hawezi jielewa. Na naamini ya kwamba mshtakiwa alitumia hiyo nafasi na ile kulema kwa yule mtoto
akachukua nafasi ile, ndipo ikabidi kamdhulumu kwa njia ile ambapo ilikuwa ni mbaya, maana yule ni mtu mzima. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Na kari amuna biashara bathoko ya Mutuate ibonanĩtie gĩkeno kĩa nyuma ya bidhaa thirikari ya kaunti ya Meru kumomoranga nyumba iranende irakini mwitongo mwikiombe kiuga keni kiu ni kiawe muntu nende arigite thoko gatiate na ithira kinyagiaka akiwa ni ko kionto branende buraithirite kana nyumba irethirite kimomora ntuko euro nyumba irakite ruri kuingira antu thoko araita athela nara krovendaria irio abenga bachiara nyaba kone yaga mutuka baita kurura nabo nguma thoko yere kuiriwa batoto tora tokaria gatore kwa itha batoto tora tokiba chuobwa waibwe kinya muntu awanga tokamba to muntu abako ato stora toira kinyaro koirwe yeto to thokone kenda robwenga thokone na tutu twara murungu ibano ndo mama na tuiberwe twambi yotandika to na there ruare to tona mtoto tatisa thokone ito mweri bobweya gikeno no kiriru ibochokerete ethokoni ya Mutuate ntugo oje munthi nyuma ya ntugo oje goroma bitha abakuma thirikari ya kaunti ya Meru gukinya ntere ino na kuraithĩria mantu omegie womori boibanda bya birari bigwa kwa thokoni ino ya Mutuate imuntu kiombe uraithĩrĩtwo akiuga ati thoko ino ni monda agwake. Ende ya biashara ntugo ya munthi beka Thaa itagaria ariru na mono bakiuga ibwa kwenda kinya thirikari yake thoko ino mekenda baringagira biashara bantu ega mantu impunity yakinyete muthia arantu bareta muntu atainga barabara meaga kithumba akaikarwo muntu ake aka nyumba ciake ndene ya thoko irantu atore kwenderia into kuma 1930s ito kwa mama ibwa no tonarwe twino uru ito komea Thaa ito kwa thirikari tote kwa muntu ende ito kwa mama ibwa sana nangaya mutharime sana ne ya tubwetherie thoko embeya mujongi katho muno ntubotongere bwaka ntukinyara ringe thoko yiriro tuko nangaba no wari kwa tatu sukuligire nakajoka nkatho inge muno ntubatu antibandi savile direto yanya thoko ene kinya muntu ete kwende kantu kake atiri atu ambesa lakini kume kwanjire kwero ni muntu batu ni savile tukira ko yago lakini ringo tukira tukanje kutangozia thoko indro tulitano tutiri atu ambesa batu antibandi savile thoko ekari wo ekari ta kwende na security no ntu ete ombete kwetha yaki na waki babo batiri wako bathoko nendo amwira atobwithie thoko yeto twetha twena therere atukendi into bieto na tone antu akwereri into bieto bweya nkoromba county government Meru yombe kuoka modern market mama bakari abo boya artiba genda biashara yombe githwa at least iketa abo boya nonto nara thame tweri twaita thoko ethame ikethakene yetharo yekethakene utetora thiringie ku webelau wetherwo tere iyo niamba nkuruki iyogu abiashara baba na maromba amangi makonenia na kwikirwa agweru thokoni eno na kinya gutigira thoko eno kutherua nkuruki gelinya gera na gyo garuko kitaero githera kiothe kirito ruko ru kenda inya kanso yongwa emea kuri wa nonto ito gwenya tote umire kuri akanso tu nonto nuko ne twetha turi na gitage tho giyagana nonto oro kwekinya Thaa 12 nusu kwa tweka ikeundu ino tomba kwendia na yuria thara customer ino tobateri kwendia mathane ya themo mwanga Thaa 2 au tote kona weru wa kwendia na mtu ake no akure nyambia fake ha kukasinya mbeso to komyani kari osoge change no to kwena mundu Mutuate market yetete kwa the cleanest market in Meru County. Turenda sub-county admins na town admins baubange bakauma na women titiania bake ya ku benchmark Mutuate. Kuma Mutuate Gembe North, Betan Class, Chabare. Tumegembe tudire tugeta ndene ya county ya Embu na ramurungamiri wa kithomo ruterwa Eastern na ugete paina irasingirie mamana na 50 na bingine ndi mana ya na 30 na biele akweko jarabira akweko yora kenda nende bidomironi aritopa CBC ya Kyuga nende baibangete bukada akiare ugete irasi bibi kayukia ana kurukia ngirima na ile na ara nende bakauma primary na weta junior secondary na ora mutaratara ya CBC yokwedra yukende kitakia Ruvonge rwa kithomo no rurathi na mbere kwivariria ni undu wa arutwo aria marauma mathomo ma CBC na gutonya junior secondary mwaka tuthiete.
Kuringana na director wa kithomo mwena uyu wa irathiro niwe William Sogut arauga ati irathi ni mbake nyingi mwena uyu kwivaririria arutwo aria marakuviviriria 200,000. Katika eneo hili la mashariki ni kwamba tulifaulu kupata msaada kutoka kwa serikali na tukajengewa madarasa 1451 katika awamu ya kwanza. Awamu ya pili tukapata nafasi ama tukapewa madarasa 431 na kazi hiyo tumeikamilisha kama eneo la mashariki. Nake minista wa kithomo thiini wa kaunti ya Embu niwe John Kiamati akiugaga vari bata ya thirikari kunyivanyiviria aciari murigo wa mathomo ma CBC na njira ya kugurira arutwo indo iria irendekana mathomo ri mama. Cietu ni thomithio wega no mburire thirikari ifote at least kuongera mbeca kithomo ria CBC nikena muciari atie kugieka muno agicwa mbeca taruo maritu nguku ugitua nyama na mucinya maiteku ugitua nyama ugitua matumbi ru thirikari ni bote kuona uria kithomo gia CBC either engiki thondeka tweke gia chip kana inengera mazukuru mbeca mbeganu cia bota kuramiriwa yonde na nithino wa CBC. Na varia ene masukuru ma andu kiumbe maragwata mbaru itua ria muthamaki wa bururi niwe William Ruto ria gukorwo na kamiti ya kuthuthuria wagiriru wa mathomo ma CBC. Ina tumaundu tutarengirana wega na ni tutwagirirwe ni kuthondekwa na nikyo ninge support the president uria araugire ati ni egwika task force kuroria maundu mama niguo tuvote kunyitirira ciana tondu tutingiukira muthenya umwe tuge ati ni twatharurania kithomo kionthe ni ati arimu no nginya macokwe in service training niguo mavote ku understand kithomo giki kirathomithio atia niguo ciana cietu cieganire. Ni maragia miario ino mari mwena wa St Petro Premier School mwena wa gicigo mbunge kia Runyenje kuria kuraina monanio maunduire wa kuma miena ngurani ya bururi kari gatika arutwa a cukuru uyu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na thirikari ni ithirite nindi ikiraka kubwithia na mpuyuko thiria mabroka bamira baria bakwithira nindi bakithunka arimi na biashara bianine biande na kinya kubathondekera thoko nkuruki cia kimera kieria mukarigiti wa nkiama ya mirana ugite thirikari ni batire kwa arimi bane ndikigina kia kubaringa njeki nontu baingi nindi ithenene barikaiteneka ira munyare kire nondo sheria yuchu iwekira mwanka kuthia kwina katedi babebe kibakuria 90,000 pambak bebele kuo na baba thia tombeshe bana chui na baiketie twakisha muri byakona kisho nentomo eraye na mukariri wa ngwataniro ya arimi na biashara abamira wa mwena kamiti ibake kiri mutongiria mugongo daktari William Ruto wa mwena thirikari yake kuthingatiria o makomenya baraba kuria mbecha ira ikwithirwo ikigitwa ontugu na kirambagi igakamatwa ayamira kuma kiri airport ya Kenya mwanka nthiguru ya Somalia ibao na bagwatikana na bajuchiru matagaria ou arage TV na akiwa unte kinya thokone nwe umwe wa Thaari ogwita kwa yambia ira tuwitwa 45,000 per bag nkunia itendegene nwe umwe okuriye mbia yu Thaari be antu bana kwina bele ba Somali na bele bangi ba Kenya na kire bele ba Kenya no umwe bele ba Kenya baba Thaari ni munya kwa ngondo mo batu tere onte Thaa utharia wandiga ithantu isali woni kande taira amiro ntwa ntari tegena bathetera na kankure bwana mantile na timu eku na mukora yo kubona yo batura ke minister agriculture kankwenda kubwira twina babwe pamba tubamba no mwanga twakikishe urimbo twa mirabo kurungama na mbezi rabo tuyedesha mira twakise ngichucho choka uke watwira ati mbulumbandi yanga kaumboy yanga ndege ikarishi ikuwa ati antu bakanje mira Somalia rira twari mucemanio na biashara bamira babenda cia mira Somalia batatwirire mantu yate kwa antu bakona restriction cia ndege kira batwirire kwina cartel ciekiro ithirikari na bakaretwe ni ithirikari Kenya erungurwa ministry ya agriculture ne na wekuwa ati nware Somalia ukira cia thoko kira tukumenya ati Somalia rware wete Somalia wetete kuyania na raia barabange bele barara ya poti kenda bumenyo utuinyilia kuringana noe kuma mira irambia wita dene ya thigura Somalia iba ukitie 49 million na 500,000 toenda kuromba ofisi ya DCI William Ruto abe authorize bete basunguse bone 49 million chumete kodone kyau no ndite mondo no thirikari ya Kenya
na iteke oneka thirikari Somali no tugithia hata kidogo renda ina musemano Nairobi yo biashara bamira baba kama tamira na ndege na baba ngo batu ya mira baba tuma Somali twathetha kwa twega 45,000 onkunia ne witwende ya airport ya Kenya we tanjire kinde Somali ya itwange 45,000 watarankonia 90,000 ye witwa ke 90,000 mure mire india kuona ona kuri nogu kinya kigina kira kianenkagirwa gutetheria arimi iba amira igikurombo igicoke kairi nontu arimi baingi banyamarire ndingenda kwira president wetu rwari mukathe William Samoei Ruto arimbetu babangi bamira ila ibyathirire ibikwenda kumenyerwa ringi kenda bishoka Kwenda kigina toya ni thirikari ya Uhuru Kenyatta bena William Ruto toya kigina kia bilioni omwaka kire minister agriculture ni nkoromba tuchokero ringi no ntorende boeshimwa rais arimbeto banyelekere bate kinya kumenya kila kiri batere myakele utewa uchokeite bana sukuru endu kigina kire konekana bagamba kore amira fertilizer bagamba kore mira yo bagamba kundi roe mira yo so kawaida na mira yo so thoko yengi mweshimwa rais tukona mira wiki kuno ntovenye tukona thoko totona wikia kuma kaboito Gembe Central Petan class Chabari Yakoni kimwe gitekia kithirikari kiambiritie rugendo rwa kilomita 500 kuma Nairobi weta Cairo genda kumenyithia kari gitumika kumenyera riera gikundi kiugite na ubageta bakari tanantu gitumie kia kumenyera yara tuthilunkirite. Hello, my name is Lydia Kaleche and today I'm at Ubunifu Hub with a team of the media stations and today what we are doing is having a media coverage of the march. It's the March for the Planet. It's actually a movement that has been started a few months ago. The march is going to be a foot march, and it's a march from Egypt, actually from Kenya, that is the south coast, that is Kwale, to Egypt, and that is going to be Sharm el-Sheikh. So the reason we are marching for the planet is to create awareness and to even to expose the work that the indigenous communities and the communities that are in the grassroots that are doing actions towards adaptation activities for climate change and even resilience. So basically that is why we are marching, and of course we understand that there are so many things that we need to do together as a team. When we are together, we can be able to achieve so many things. Let's stop, for example, pollution. Let's stop those things that are making us to do this thing, because it's pollution, it's a lot of carelessness. So if all of us are able to come up and at least be responsible for the environment, it's better, because we are going to be able to do, of course, so many other things. I'm not saying that it's bad, but we need to save time, because climate change is far ahead of us and we need to mitigate. So right now, whoever is out there hearing this story and this issue, please help the whole world. Help your generation, because it is your generation that is going to suffer, and because including you, because all of us are suffering the effects of climate change. My name is Bernard Kiokondaka. I am the founder of Green Economy Foundation of Kenya. The main reason why we are encouraging more people to join the March for Our Planet is because that we need to engage everyone, young people, women, people with disabilities, indigenous communities, to be part of the march, because we need our voices to be heard in large numbers. We are actually privileged that even the previous government and the coming government have been very vocal about conservation activities, whereby we have a target now to increase our forest cover from 10%, and it was increased to 30%, having previously achieved 8%, which now I know the current government will take it up from that target or increase it more. And we will be looking forward to the new government to support the initiatives of youth and communities, that at the end of this journey, we will have a different view of Kenyans conserving the environment, protecting really what really is their heritage, which is our forest, which is what our lives is dependent on. Na nikumira utukuda tukigera gatanta kiendeto chetu Weru ari nkatho na chano tubakwithira watanite na oni ende makaita kategora nende tuketha tukielekea mantu yegi ngarama yo turo irekoneka nende kwithira igita kya kumania kinyana mota ya redrete ita kyanto yatakinyera okethiro gita kurencho krete na rwari rumo neto madiri au kare Maureen komena ngeto PHINEAS IMAANA.